Dumelang he metswalle ya rakgadi, ke a le dumedisa hohle moo le bohileng le hona teng. Ya le dumedisang hape kajeno ke rakgadi Mamojela Selebala. Metswalle ya ka, ke a bona hore le se le itukisitse hle, le se le apere, le malalalaotswe le emetse ho utlwa hore na rakgadi o re tshwaretseng kajeno. Mme he metswalle ya ka, ke a bona hore le futhumetse hobane ho a bata hle. Mme he baratuwa ba ka, re a tseba hore ha se mokgwa ke molao. Pele re qala ditaba tsa rona, re tlo rapela ka mora thapelo he, ebe re tswela pele ka ditaba tsa rona. Mme he ha re rapeleng. Ntate Modimo ra leboha ha o re bolokile matsatsi a fetileng ho fihlella kajeno. Ntate wa rona re a o mema hore o tlo nke taolo ha re tlo fumana thuto ya rona re le bana. Re a o leboha Morena ka mpho e kgolo e leng bophelo. Mme tsohle re di beha tlasa taolo ya hao, jwale re tle ho utlwe se bolelwang ke thuto ya letsatsi la kajeno ka lebaka la Kreste Morena. Amen. Amen he metswalle ya rakgadi. Mme he baratuwa ba ka, re tlilo fumana pale e buang ka ntate ya bitswang Zakaria le mofumahadi wa hae ya bitswang Elisabeta. Jwale he baratuwa ba ka, ho thwe ntate Zakaria le mme Elisabeta e ne e le batho ba tshabang ntate Modimo ka tsela e kgethehileng. Ha ba le babedi jwalo, batho ba ne ba boloka melao ya hae, ba tsamaya ka ho loka pela sefahleho sa ntate Modimo. Jwale he baratuwa ba ka, ho thwe ntate Zakaria e ne e le moprista. Ho thwe jwale ka letsatsi le leng yaba o ya tempeleng e le nako ya hae ya ho kgantsha dipalo. Jwale ho thwe ha ntate Zakaria a kena ka tempeleng metswalle ya ka, o ile a siya setjhaba se se ngata kantle se ntse se rapela. Yaba yena o kena ka tempeleng, ho thwe ha le a le tareng, yaba ha sheba lehlakoreng la hae ka nqena, o bona lenyeloi. Yaba o tshoha haholo, o itse ha a tshoha a ipotsa hore jo lenyeloi la Morena pelaka. Ho thwe lenyeloi la re Zakaria o seke wa tshaba, seke wa tshoha, hobane ke tlile ho bolella ditaba tse monate hore mofumahadi wa hao Elisabeta o tla ba le ngwana. Ho thwe metswalle ya ka, mme Elisabeta o ne a sena ngwana hohang. Yaba ntate Modimo o etsa hore lenyeloi le fihle pela Zakaria molekane wa hae. Yaba lenyeloi le jwetsa ntate Zakaria le re mofumahadi wa hao Elisabeta o tla ba le ngwana, mme ngwana eo o tla mo reha lebitso la Johanne. Jo metswalle ya ka, ho thwe yaba ntate Zakaria wa makala. A re hao, ke tla ba le ngwana jwang, ke se ke hodile, hape le mosadi wa ka o se a tsofetse. Jo metswalle ya ka, ho thwe yaba lenyeloi lena le re bona Johanne, nna ke Gabriele. Ke tlile ho bolella ditaba tsena, ke romilwe ke Modimo hore ke tlo ho bolella ditaba tsena tse monate. Jwale he wena Zakaria, ka hobane wena ha wa dumela ditaba tsa ka, feela ditaba tse di tlo etsahala. Ebile pele ho moo he ntate Zakaria a botsa lenyeloi hore jwale ditaba tse di tlo etsahala neng, ke tlo bona kang he ha ditaba tse di se di etsahetse kapa di se di etsahala. Ke mona mo amolelang hobane jwale nna ke se ke hodile le mosadi wa ka o se a tsofetse. Yaba lenyeloi lena le a mo bolella he hore nna Gabriele ke moromuwa, ke romuwe ke Modimo hore ke tlo bolella ditaba tsena tse monate, hobane ke dula ke le haufinyane le Modimo, kapa ke ema pela Modimo ka mehla, mme ke yena a nromileng ke tlo jwetsa ditaba tsena tse monate. Jwale he Zakaria, ka hobane wena ha wa dumela ditaba tsa ka, o tsebe hore ho tloha hona jwale tsatsing le o tlo ba simomo, ebe ha o tsebe ho bua. Ha o tswa ka tempeleng ka mona, o tlo tswa o sa tsebe ho bua, ho fihlella ditaba tseo di ba di etsahala. Jo metswalle ya ka, ho thwe ntate Zakaria ile a re ha a tswa ka tempeleng ka mono, yaba ha sa tseba ho bua, e se e le motho ya sa tsebeng ho bua, o se a thotse fela. Yaba batho bane ba kantle bane ba mo emetse,
ba bone a nkile nako e telele ka teng peleng a sa tswe, ba se bile ba maketse na ebe keng jwale ho etsahalang ka ntate Sakaria ha sa tswe ke e sale a kena ka teng peleng. Ka nnete ho thwe ilare ha a tswa he metswalle ya ka, ya re ba mo shebile ba lebeletse ho utlwa se seng ho tswa ho yena hore na e sale a kena ka mona ho no ho etsahala jwang. Empa ya ba elellwa hore motho enwa ha a sa tseba ho bua. Metswalle ya ka se ba santsane ba maketse hore motho enwa jwale ha a sa tseba ho bua, le yena ya ba wa ba lekanyetsa hore ka nnete ha ke sa kgone ho bua, a etsa ka di-sign, ya ba le bona ba re ba hlokomela hore motho enwa o tlameha a bone ntho e tshosang ka mona ka teng peleng. Ka nnete ruri o ne a bone ntho e tshosang hobane o ile a tshoha, o ne a sa lebella hore lenyalo la morena le ka fihla pela hae. Ya ba jwale setjhaba sena se neng se rapela ka ntle le sona se maketse, se a bona hore ntate Sakaria ha a sa tseba ho bua, o tlameha a bone ntho e mo tshosang ka mona ka teng peleng. Ha e fela o ne a e bone metswalle ya ka, a la a tshoha haholo. Mme jwale ba sa tsebe le letho hore ehlile o jwetsuwe hore o tlo tswa ka moo o so sa tsebe ho bua. Ke taba eo yena a e jwetswa hantle, a utlwe ka tsebe tsa hae tse pedi hore jwale o tlo tswa ka mona o se o le semono. Ke mona he metswalle ya ka moo ntate Sakaria a itseng ha a tswa ka mono, ya ba he o leba ha hae lapeng ha se a qetile ditaba tsa mosebetsi wa hae wa boporista ka nako ya neng a e baletswe, ya ba o ya ha hae. Mme ho thwe he metswalle ya ka, ditaba tseo ntate Modimo ana mo tshepisitse tsona hore mosadi wa hae o tlo ba le ngwana, di ile tsa fela tsa phethahala. Ya ba ntate Sakaria o ba le ngwana, mme ya ba ngwaneo wa hae ke Johanne. Ke a tseba lona metswalle ya ka hore Johanne le ya mo tseba hore na Johanne ke mang. Jwale he Johanne batswadi ba hae ke ntate Sakaria le mme Elisabeta. Ke a tseba ba bangata re ntse re sa tsebe hore na hantle Johanne ena batswadi ba hae ke bo mang. Johanne batswadi ba hae ke ntate Sakaria le mme Elisabeta. Mme re ile ra ithuta le nakong e fetileng he metswalle ya ka hore ntate Modimo ditshepiso tsa hae o a di phethahatsa, hobane ha se motho ha bue leshano, ke Modimo ya phethahatsang ditshepiso tsa hae ka nako eo a e boletseng. Re ile ra ithuta nako e fetileng ha ditshepiso tsa hae di phethahala ho mang? Ho ntate Abrahama. Akere metswalle ya ka, mme jwale he re ithutile kajeno hape hore ditshepiso tse tshwanang o di phethahatsa ho mang? Ho ntate Sakaria le mme Elisabeta, ba ne se ba tsofetse le bona ba sena ngwana. Hona ho bolela hore tshepo e santse e le teng ho batho bohle ba nang le ditaba tse fapaneng he metswalle ya ka, tseo ba utlwang ekare ha di sa tla etsahala. Empa ha re tshepile ntate Modimo, dintho tse jwalo di etsa jwang tse re ntseng re re se re lahlile tshepo, taba ena ha e sa tla phethahala, ebe ntate Modimo hore ke a o jwetsa hore taba ena e tjena e tlo etsahala, ho sa tsotelle na o dilemo di kae, ho sa tsotelle hore na maemo ke a feng. Mme he baratuwa ba ka, bale ya rona ya letsatsi la kajeno e fella hona mona. Mme he baratuwa ba ka, bohle ha re batla ho ithuta ditaba tsa pale ena ya ntate Sakaria, re bale bukeng ya Luka kgaolo ya 1, re bale ho tloha mono kgaolong ya 1, re bale temana ya 1, re theose ka yona, re be re iqete ha tla utlwa pale e felletse ya ntate Sakaria. Mme he baratuwa ba ka, jwale re tlo kwala ditaba tsa rona ebe re a rapela. Ntate Modimo re a leboha ka thuto e re sa tswa e fumana re le bana, mme re beha tsohle taolong ya hao ho fihlella nako e tlang, re fumane tse molemo ho tswa ho yona. Mme Jehova Modimo wa rona o nne o re etelle pele ka mehla yohle ha re ntse re fumana dithuto tsa rona re le bana, re tle re rutehe hore o Modimo ya phethahatsang ditshepiso tsa hae. Mme ntate re tla tshepa ho wena ka mehla yohle ka lebaka la Kreste Morena. Amen. Amen. He metswalle ya rakgadi, ho fihlela nako e tlang rakgadi o sentse ya re le be le letsatsi le hlohonolofetseng. Metswalle ya ka, le itlhokomele, le itlhomphe, le be le hlomphe batho ba bang.